Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi ryatangajwe ko Kongo Kinshasa yasuzugurutse ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'uko Perezida Tshisekedi abonanye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame Doha muri Qatar. Umuvugizi w'iri shyaka bwana Elfedi Yakese yavuze ko Perezida wa Kongo Kinshasa atahagaze ku ijambo rye nka Perezida kuko yari yariye ko atazabona n'amaso ku maso na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uretse imbere y'Imana ubwo izayibacira urubanza. Uyu muvugizi w'iri shyaka yavuze ko niba Perezida wa Kongo atabasha guhagarara ku ijambo ari umuntu uhindagurika ku buryo bigoranye ko wakora nawe ikintu ngo kizakunde. Bwana Elfedi Yakese ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko yavuze ko kutabasha guhagarara ku ijambo kwa perezida wabo byahaye icyo isi yose kubona Kongo Kinshasa nk'igihugu kitagira gahunda n'imwe. Kuri we ngo mu biganiro byabereye Doha uko byaba byagenze kose Tshisekedi yahombye kuko niba yemeye kubona na Perezida Paul Kagame ku isi byahise bimugaragaza nk'ubeshyi yuko atari akwiye guhura n'umuntu yeretse isi yose ko ari we mwanzi numero mbere wa Kongo. Iri shyaka rya Moise Katumbi ryavuze ko ibyaganiro n'abaperezida bombi bitanatanga icyizere kuko agahenge atari ubwa mbere kavugwa kandi ntigakurikizwe kuva ku ifoto rya bunagana kugeza aho bageze ubu ngubu. Hagati y'ibiganiro byagombaga guhuza Ventura na leta ya Kongo y'u Rwanda muri Angola, Kinshasa yavuze ko bitabaye kubera impamvu yise ko ziremereye zitunguranye nk'uko itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ribivuga. Ventura yavuze ko itajya mu biganiro mu gihe imiryango nk'umwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bamwe mu bakuru muri wo. Guverinoma ya Angola yatangaje ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ihuruze mu biganiro Ventura n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubu ni ubutumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola nyuma y'aho ibiganiro byari guhuza Ventura na leta ya Kongo bitabaye ngo bitewe n'impamvu zitunguranye. Ibyo biganiro byasubitswe mu gihe intumwa za leta ya Kongo zazibewe na Minisitiri w'Ubwikorezi wabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro Wemerisi Jean Pierre Bemba zari zamaze kugera muri Angola tariki ya 17 ukwezi kwa gatatu. Ventura yatangaje ko itakibigitabira bitewe n'ibihano abayobozi bayo batatu barimo Perezida wa Bertrand Bisimwa bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ventura yagaragaje ko ibi bihano bituma leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byayo bigamije kwengiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu kuko bisa naho uyu muryango mpuzamahanga ushyigikiye ko itajya mu biganiro by'amahoro. Icyakora Joseph Kabila Kabange wigeze kuba Perezida wa Kongo Kinshasa yavuze ko abaturage ba Kongo biteguye gushakira amahoro arambye igihugu cyabo. Kabila yavuze ko amaze iminsi aganira n'abafatanyabikorwa batandukanye imbere mu gihugu kandi ko bose bifuza gushyira hamwe bagashakira igihugu amahoro. Aganira n'ikinyamakuru SBC News, Joseph Kabila yavuze no ku kibazo cya Ventura yanze kujya mu biganiro by'amahoro. Yavuze ko hakenewe ibiganiro hagati y'abanyagihugu kugira ngo ibibazo bibangamiye abaturage n'ubumwe bwabo bishakirwe umuti urambye. Kabila ku wa kabiri yabonanye na Tabombe kiwigeze gutegeka Afurika y'Epfo baganira ku bibazo biri muri Kongo. Bwana Kabila yaherukaga mu biganiro by'amahoro bya San City muri Afurika y'Epfo 2002. Kabila yamagariye abaturage ba Kongo kurekeraho kwishyiramo ibindi bihugu bavuga ko ari byo bibateza ibibazo. Yavuze ko ibibazo biri muri Kongo ari iby'imbere mu gihugu kandi ko abanyagihugu aribo bireba mbere na mbere. Yashimangiye icyemezo cya SADC cyo kuvana ingabo muri Kongo. Kabila ati Kongo ntishobora gukomeza kwigira nk'umwana murizi mu karere, ivuga ko ari igihugu kidashoboye n'ukuntu ibindi bihugu ngo ari byo bikomeye. Ku bwanjye isi yo mikorere ihwitse ariko nk'umunyekongo kinshishikaje kandi gishishikaje abanyekongo no gushaka ko twikemurira ibibazo byacu ubwacu. Uko niko Joseph Kabila yavuze. Bwana Kabila Kabange kandi yarutse kugira uruzinduko muri Uganda aho yabonanye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni uruzinduko yari yatumiwe n'umutegetsi wa Uganda ku kinyamakuru Africa Intelligence yabitangaje. Icyo gitangazamakuru cyavuze ko tariki ya 14 z'ukwa gatatu aribwo Kabila yavuye i Kampala mbere yo kwerekeza i Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu nta makuru arambuye y'ibyo yaganiriye na Perezida Museveni, gusa abantu hafi ye bavuze ko ikiganiro cyabo kibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kabila yarutse gutangaza ko yahagaritse amasomo yo ku rwego rwa kaminuza yari amazemo igihe kugira ngo yite ku bibazo by'igihugu cye. Amakuru kandi agaragaza ko uruzinduko rwa Joseph Kabila Kabange rwabiranye n'urwa Corneille Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa w'Alliance Fleuve Congo ribarizwamo Ventura arimo kugirira mu gihugu cya Uganda. Nangaa asanzwe ari umuntu hafi cyane wa Kabila ndetse no mu gihe cy'ubutegetsi bwe yarakuriye komisiyo y'igihugu y'amatora. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ubwo bombi bari Kampala barabonanye. Uganda yakiriye bari abagabo bombi mu gihe leta ya Kongo yakunze kuvugira umutamatama ko yabifashe mu Ventura nyuma y'uko mu Gushyingo kwa 2021 ubwo izi nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zateraga Kongo zari ziturutse mu gihugu cya Uganda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banetswe umunyamabanga leta ushinzwe urubyiruko no kurengera abana Bwana Baramu Baruhagara ashinja abarwanashyaka kabaye NUP ishyaka rya Cyagurira Batariyasi Boboine kuba nyirabayazana y'imvururu mu karere ka Kawempe North mu matora ndetse ngo bazanye amakamyo 6 yuzuye amabuye bagomba gutera bo ku ruhande rwa NRM ishyaka riri ku butegetsi. Uyu mugabo bashinja gucinya inkono kuri General Muzikene Rugaba hamwe bakeka ko n'ibitari byabishyigikira. Yavuze ko abanyamakuru bari bahari banze kubitangaza ahubwo bakerekana abasirikare bahotera abaturage. Uyu mugabo yavuze ko abarwanashyaka ba NUP baje biyambitse n'imyenda isa n'iy'umutwe w'ingabo zidasanzwe za JAT bagahotera abaturage abasaba kutiyambika iyi myambaro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe Baramu Baruhagara yavuze ko nta kintu kibi na kimwe ishyaka NRM ryakoze mu karere ka Kawempe North, ko byose bikwiye kujya ku mutwe wa Cyaguranye Rubati. Perezida wa NUP Bwana Cyaguranye yavuze ko Perezida Museveni asanzwe yizera abaminisitiri b'ibicucu nk'ubu Baruhagara nta gitangaje kuba yakikira bene ibi ngibi azi ko atari ko byagenze.
Bwana Cyagura nyine yaragarukiye aho ngo yavuze ko no kuba muri Kawempe North Perezida Museveni yohereje Minisitiri w'Intebe Binanabanja abazi neza impamvu yabyo, ashimangira ko imvururu zabaye muri ayo matora ari ntangamarara yuko amatora y'umwaka utazarangwa n'akavuyo ku rundi rwego. Hagati aho polisi yataye muri yombi ku nteko ishinga amategeko y'Uganda itsinda ry'impirimbanyi z'urubyiruko zahise zijya inyandiko kwa perezida w'inteko ishinga amategeko kwamagana umushinga wa peteroli wuje Uganda na Tanzania. Amahanga yanenze ko bangamiye uburenganzira bwa muntu. Amajwi yagiye agaragara yerekana polisi baterura abasore n'inkumi bajugunya mu modoka. Abo basore n'inkumi bari bafite ibyapa byanditseho ngo hagarika uyu mushinga. Mu minsi mike ishize nabwo polisi y'Uganda yataye muri yombi impirimbanyi z'urubyiruko zirenga 30 zigaragambyaga ku biro by'umwe bw'Uburayi zisaba ko bwasaba Abafaransa batera inkunga uyu mushinga kubihagarika. Abaharanira uburenganzira bwa muntu ku isi bakunze kwamagana uyu mushinga w'uruhombo rwa peteroli, bavuze ko uzabangamira urusobe rw'ibinyabuzima aho uzanyuzwa, ndetse ko n'abaturage batawe ingurane aho bawucishije bagatera ubwoba ngo batagira icyo bavuga, ndetse no kuvuga ko bizahumanya amazi asanzwe akoreshwa n'abaturage mu karere urwo ruhombo ruzanyuzwamo. Nasimukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banetswe icyaka cyama cya demokarasi na maendeleo Chadema ryavuze ko ryabonanye n'urwego rushinzwe kwanika amashyaka mu gihugu, rigasobanura gahunda rifite yo kutitabira amatora mu gihe hataba impinduka mu mikorere y'inzego zishinzwe amatora uhereye ku mategeko. Ishyaka Chadema rimaze igihe mu bukangurambaga vuga ngo no reforms no election, ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo hatabaye impinduka nta matora azaba. Ubunyamabanga mukuru bwa Chadema buvuga ko nta cyizere ko amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka yazaba umucyo no mu bwisanzure mu gihe hatabaye impinduka mu mategeko agenga amatora mu gihugu. Iri shyaka rikomeye Miyata avuganwe n'ubutegetsi muri Tanzania ryavuze ko ritari mu bukangurambaga buza abantu kujya mu matora, ahubwo riri gusaba abarwanashyaka baryo kugira amategeko agenga amatora adahindutse badakwiye kwitabira bene ayo matora, ndetse ryumva ko kugira ngo igihugu kizakoresha ikinamico ry'amatora gikwiye kwereka burundu akigizwa inyuma impungenge zagaragajwe bikabanza zigakemuka. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko John Munyika, umunyamabanga mukuru wa Chadema, yabwiye abanyamakuru kuri urwego barusobanura ko nta cyizere bafitiye amatora, barusaba ko rwategeka ko impungenge z'amategeko agenga amatora zabanza kuvanwaho. Munyika yavuze ko kuva igihugu cyazana imitegekere igendeye ku mashyaka menshi nta na rimwe amatora aragenda mu mucyo no mu bwisanzure muri Tanzania. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manitswe Rigati Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya yatangaje ko yamaze kwandika ibaruwa igenewe abambari be muri politiki ikubiyemo ibigendanye n'uko bakwitwara mu gihe yaba apfuye. Uyu mugabo wegujwe kuri uyu mwanya yavuze ko atazaba nk'umusozi ariyo mpamvu yanitse irage, kandi ko urupfu rwe rushobora kwihuta ukurikije uko ubutegetsi buriho bwohereje abashaka kumwicira ahitwa muri ubu minsi yashize. Bwana Gachagua yavuze ko ari kuraga abanyakenya politiki nziza bakurikiza, kandi abona ko nta munyapolitiki ugitangaza nk'abantu bazafataho urugero uhari mu gihe yaba atagihumeka. Ikinyamakuru The Standard tukenze ko Bwana Gachagua yavuze ko ibaruwa igenewe abantu be, ndetse ko abigenewe bazayitangaza mu gihe ubutegetsi bwa perezida William Ruto yahoze yungirije bwaba bumaze kumuhitana, ngo nibwo rubanda ruzamenya ibikubiyemo. Gachagua ati ntabwo nzi ko ejo nzaba mpari baragenza ubugingo bwanjye, ariko babigezeho bakanyica abantu banjye bagomba kumenya uko bazabyitwaramo muri politiki, ndetse n'ingorane bashobora guhura nazo narazanditse. Uru rwandiko Gachagua yavuze ko rufitwe n'abanyamategeko be bazi ukuri kurimo muri iki gihe. Gachagua usanzwe ari umukiko yavuze ko bene wabo bamuyobotse yabereye uko bakwitwara mu bihe bitoroshye biriho, kandi ko abandikiye politiki yazabafasha nibura kugumana ubutegetsi mu myaka 50 iri imbere nyuma y'urupfu rwe.